Rotom. Nakauran yung kirero na tuirara, meron ng ulit na kimay, meron na kumuna na matay nung day sul-sul. Matay nung day sul-sul, inabang ulit ko kina garabiti ko na wali songgo ni anda may tiko pa ka songgo ni kina na mataka pinakanya kuha. Ni
Isaiah chapter 40, verse 28 to 31 says, "Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Happy Sabbath, church. Singa tambo binaka. Nungu tala na kalungata na mataka binaka ni kuwa. Ni rawa ni veiba kaya nga tagitiko lo malangi na kenda maliwa. Me utueke na numunin daw ni vengarabi. Me nungu itabi. Me una kenda waki kenda tiko na lewe ni lotu binaka ngoa na isongo lotu e Brisbane Fijian 7-day Adventist Church. Karua tale ni oti ni singa tambo ena loma ni ndoa na yambaki. Tale ino nona vi maroroi kena nona vi waka uti voli mai na nonda kalau. Nona yalo ndina itundei katao mundo. Otueke ena wukondoto na numuni ndau ni vengarabi. Ka ndau maka menda na kinda wakati kuna itau keni mbola. Na kalau lewu na ndau ni vemboli kalau na tamana. Ka kina na ngone turano Yesu Kristo. Na nonda ibaga mbola. Kena kalau na yalo tambu ena bosa ni ala satiko na kenda malewa kau sianga ni ngule daba me na kenda bakira talenga na lewe lo malangi ni yalo si yalo ndina yalo sawa era yalo ndina tumai na ibaka tigi bu meda butiku menengongo ena ndina ni bosa ni kalau era ndambe malewa ikenda tiko ndaba bene bina kan nunda kalau talenga ba rorongo tiko na mataga bina kan ikoa sianga walenga ni ba rorongo kana na bosa ni sanda ubola yendo na ibola ni biba kana nuni melo malangi wakana numitiu kina nunda mbula ni ndatiu ba songoni na mataka bina ni kwa kau ngandreba mi ba tetena bosa ni kene be kinda ba gena kenda malewa tibe kenda kede yandundua na be matabu vale anu siang ni dabu ya datiko musu la malangi musu ndotono no muninda uni bengarabi mi kinda ba kenda kede ena no singa tambo no nunda kalau na mataka bina ni kwa enda ba bina katalanga ni tigo malewa ikendongo o tau saviri ndine nindende no na yalitu sa ambasi katalemai ngole tu bakadaka tau kime mikinda bagi ko tal na leo matu bale na mataka bina kanikwa kime babile bina kataka na kalu solitu ko nambula biso tabiti ko na bugni ngandre lengarawiti ko na itay bakadaka ngole may num may tu bakadangi kime babile bina kataka ni undita ka may maluway kime mitaletu na singa tambo bina kanikwa sani mami masu mena bakalunga takati ko na numbola kena bononi salai wingarabiti kena nanonda kalung tawana sinimula kami na kinda ba kemuni talanga bina ko galebu ni rani dingi ta ka moni tiko tala na mata ko bina kanikwa kisang ni maraw ni song-songgolo tunggo lo malangi e wano no tiko man mata ni kalunggo e wano ko tiko na numbola bina ko galebu na yalondina nando to lesson ni mata ka bina kanikwa ni kalau ndang garabiti ngo e kalau yalondina iyo nang guys saw mo boto kwa na non tandu yalondina kende ndambi tiko na mata ka bina ni kwa e sango tiko kina mai lumuti na italay ni kalau mata kimim sakin da bagi ko talenga na mata ka bina ni kwa pinawale ni soliti ko nambula na kya nang garabiti ko karongo tiko na kadi ni kalau moni mai wanga taliti ko ni kana bagalelevi na wasa ni kalau kina ni mamimbula kimi bagambauta tuku sa barauta kitiko warauta kitiko lo malangi ena mai bagana numikin ni mamimbula kimi minambolei ena bagandon taikin ni mamilalako ni boti wa ni Indonesia tambo mentana babata talen Indonesia bagi bausa ti wa matanda mata sa ni mamimasu mena bakalunga teke muniti wana kalau no muni tabi na lo muni songo tu bako sibi na lo muni mata bobali ena mata ka bina kanikwa kema mikilati ko ni unga nango ni ndoso tabi na ndendre yona kalungo ena benga una kede non ndendre ena turra biti kenda nga ena benga una taudoko aketi ko talemba ka indu na lo muni bali songo ni mata ka bina ni kwa
Watalutu tigo na buguni bosa ni wikinda waki kau sava karumbeda talitu ngai na katumba ke wakain dua na ngai muri tigo mai. Sa inda sakinda waki tigo na mataka binani kuha tu Freddy and the family as well. Special welcome to you and the kids, Sister Rodora. Thank you for your faithfulness. We pray that God will bless you in coming years, whichever ministry He will bless you with. Nitiko sombo na leo nilotu, umaitu dagi tiko, ndo tiko na bosa ni weekend waki na mataka vinaka ni kuwa, sianga ni mbalabu, sabata waya na kia na leo. Mataingan nanda sere na ikando ng rawalu sana bulu katolo ni sere. Tunday bichisu, manguwa matuwa mai, motawra nando tini, kawakari wang. Usura tikanda menda tudake, talanga sere wando mo ilewa na nanda talo. Sere kere mendandam sombu ke bakara ni tekinduru wat kiau menandona nanda masu samasu kilo malangi na tigo tambu weke munisa kana kalau lebu turangan ndau ni bembuli na kalau ya lololama weke muni na kalau satu ngai ngeten ni muni na ivengu ni memimbula ke memibaka mundu ka baka bina ka weke muni na mataka bina kanikua bina baka lebu mbula na bole buna isoli ni mbula binaka koni isoli tu gibeki mami
Rao ni solitu na ngalala, me ke me maitiko, bitauragitiko na numuninsinga. Ke me vakambauta, ni ke me savakalo matataki, kabakatambuitiko, kasolitiko bikima, me navakadengu binaka, ni ke me lago dhurumitiko na numuninsinga. Ke me raidalia sunaono na singa, nduni tabi ke me ngaraba, nduni pango ke me lakoba, na vakalo matataki, na marro ini lingamuni, tamangu, ke me sava vinda ngabe kimuni na nema mikalo. Ke me tamatamalumulum, sang na kai tu kima mi kemi vandoni kina na mata muni ena no muni lo lama mai bueti kima mi nambula kemi mbula tukina raw tali me kemi vagle suite tali turanga ena bonu ko ni vina katikima mi kina kemi vagle vina kana mbula ndundu ndambe na mata ka vina kani kwa we mata bu pale turanga mi savambore ke kemi ni turanga ni mi mbula na mata ka vina kani kwa ala vina ka ni kila vina ka ni mi mbula ni sang ni ndunu ka mi bunta ka rawa na mata muni na ni mi kalum Dundini ndendre ke memi lago rumah, dundini beulu ni panua ke memi zambeta, ke memi bakararabi ka bakanuni ka raiti ngai na matahi ke mami ke beke muni. Nyo ke muni ngana kalo ni na suleti ko beke mami na bakadhengu. Bakadhengu se ni suli rawo bura-bura. Bakadhengu ko ni suli ndondo ngana ne mami kalo. Na wale buna non rambula rasang ni tigo rawa sombe karlawa ni na bakadang-dangi na muni mbakiongo ke ira besuki tu ni bau ni mate, bau bakayango bakakina ni bau bakayalo. Ne mami masungo turanga mena talebi na non rambula sombuti ko na numuni lama yalo bina katamangu ni bakara utaka indona lesu ni sala merna wakilani oni mbulati ko indona kalau oni kalau ndalo lama oni kawai taka taliti ngana non rambula na wale buna vika ke mami lago dhurumatiko ke mami na baka bina katunga kina gibe ke munin mami sama suka keretiko ne lo muni ne lo tambu mena ukudha utaka tiko na mimi mbula tumberi ke mami na vika ndina sara membaleti ke muni bakalo mataka na mbula no muni tamata mimi sa tambore ke beke muni na mataka binani kuwa ena inde onde tiko ni lo mamuni ke beke mami ni vuni taka na beba na nanu na vindomo bangat mata amena rongo ndo ngana ndo muni na ne mami kalo ke gi mami turana tumbe kana ka ke mami ni zakabatiko ke mami sanga tuni kilani sanga ni ndo na mata muni tamagu ni wakila kata ke mami kina sombe kana kage memi dakaba memi sakila bina ni sanga ni ndondono sule biki memi na kaukawa memi vagana ndaku na bika sini vagana lama muni memi dholata tigo ni memi kowela taiga murike muni tigo na besinga bina wale ni memi kalau no muni satigo na kemi mali na mataka bina kani kwa na wale ni muni sana vaga tambue na songo nyongo masulaga nonda mbula na sema tigo mai wakalo ngatang nonda bu vale nonda ngandre sumbuti retigo turanga na muni vaga diom na wale ni muni sarango da ni memi masu na mataka bina kani kwa ke mami masu tigo na baka bina kani ke mami vakambauta ke mami rokova kando kati ko na lobe muni Cisu Kristo na ne mami soro na ne mami vakambulan taulo la mantina doanga amen vinaka ngaunango nondra tala nonangone it's children's story time. Can we have all the children, all the kids come up please? Nakatemo. Okay. Happy Sabbath, kids. Happy Sabbath. Oh, thank you. Today, I was given a task to tell you a story. And I was like thinking which story I'm going to tell you. I'm not good at telling story for kids, but I'll try to tell you a good story this morning. Hands up if you enjoying your Sabbath morning today. Oh, thank you, Roman. Temo, how about you? Oh, thank you, Temo. Hands up if you have seen a crocodile. Oh, okay. Zeph? No? Okay. Okay, our story this morning is about a crocodile and a boy named Tommy. In USA, there is a state called Florida, and in the countryside of Florida,
there is a community of farming families that lives beside a big lake. Who knows anything about a lake? Yes? There's crocodiles in there, and they could eat you. Oh, see? Really? And snakes. Oh, snakes too. Oh, okay, yeah. There could be trees beside the lakes where snakes can live on trees, eh? Okay. There was a boy, young boy, like the age of Joeli. He lives with his family, mom and dad, and they have a big farm beside the lakes. One day when Tony's dad was away, Tony and his mom, they went farming, and their farm was just beside the lakes. You know, Tony, he's very smart. So he thinks, oh, okay, after farming, I'll go and have a little bit of swim in the lakes. So he took his soccer ball. How many of you play soccer here? Oh, okay. We don't play soccer at church. Oh, yeah, at church, but at home? You play with your grandfather? Oh, that's good. So Tony went with his mom farming, and after farming, Tony's mom told Tony, you better stay away from that lake, because there are a few people who went missing on that lake. So Tony disobeyed his mom, and mom, while walking on the farm, Tony ran as fast to the lake as he can. He ran beside the lake, stood there for a few minutes. He was looking around, and in his mind he was saying, oh, there is no crocodile here. Mom is lying to me. But what's that, Temo? Down below, that's right. Little did Tony knew that only the eyes of the crocodile was on the surface of the water, and the whole body was beneath the surface of the water. He jumped in, that's right, Roman. He jumped in the water, and he was swimming. He was playing with his soccer ball, and he was moving further towards the deep surface of the lake. Little did Tony knew that these crocodile eyes went under the surface and was moving towards Tony. As soon as the crocodile reaches Tony and grabbed Tony's leg, that's right, Temo. The crocodile bit Tony's leg and was pulling Tony towards the deeper surface of the lake. Luckily, Tony was screaming for help, and his mom ran towards the lake, trying to save Tony. So the crocodile was pulling Tony's leg, and Tony's mom is pulling his hands. And by God's grace, there is another farmer. The mom jumped in. Yes, the mom jumped in the water to save her son. And luckily, there was another farmer beside their farm who had a rifle. Anyone know? A rifle is a gun. Yes. And this man came running towards them and shot the crocodile. And luckily, the crocodile releases Tony's leg with the scars on it, and mom pulled Tony back to the dry surface. So the people, all the neighbors heard that. They came because they were shocked, because Tony was so young. How can he defeat the big monster crocodile? He called me when you got delivered. Yes. He's gonna drown at the Yes, he could have drowned. He could have died at that time. But luckily he was survived. So the neighbors came and they asked, hey Tony, you are a hero. How did you survive? Guess what? Which scar did Tony show the neighbors? The scars on not on the legs, but on the hands. He didn't show them the scars that the crocodile made on his leg.
when the crocodile bit his leg. But Tony showed them, this is the scars. My mom never let me go. Guess what? Mom's love is greater than that crocodile. It's like Jesus' love for us. Yes, it's like Jesus' love for us. The devil will try all the best he can to let us into temptation and to be burned with him in hell. But Jesus' love will never give up. Just like he overcame death on Calvary because of you and me. So, whenever you come through a situation or a problem, troubles, or mountains, remember that our God is bigger than our problem. God's love is bigger than that crocodile you're facing in life. Yes, that's the end of our story this morning. Just before you go, let us close our eyes, bow our heads, so that I can offer a word of prayer for us. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your blessing and for your love this morning. We thank you for that inspiring story, that your love is greater than our problems. Your love, Lord, you have depicted in the cross of Calvary. We are so thankful today that your presence is with us. Lord, we pray that you will instill love, peace, and joy on these young little kids, that they may grow, and help us parents to be good examples to them. Lord, please forgive their sins and trespasses, and we ask all these things in Jesus' name. Amen. Naka nirangole sumbitung ni na dorbu na ngone yana matakabina ni kwa au mandrewa mi tukuni along abakaleka wikianda nangasi yana matakabina ni kwa ubi wasyanga na bina kani kalau kena nungumbola au bia tukuna nga nandona ngona mebakan nundai talana ngone ni nunda kalau usyanga bakando ni lai wikianda nunda kalau kale bunana nalalo maki wikianda au bia bakan dindine takatalang yana matakabina ni kwa samai botong ngo indona singatambu mi samai dhabakina na yamba kiongo o reda le sunu nungu laku dona ngona o asusu tuma ina matabu vale lotu wesele sana ni kelatu na ndinango ungana ngona ketondo umbili rakasaranga na lotu ngo na lotu ni kabitu bale tana ni tunga si hortu amaro wetu na erando kaitu era maro na isulu ni lotu manakor dhambe na lotu ena ndona kor tigo bale katana ni to kor erto na nitunga si erto yadam erto turara lebu erai wakatawa eranduru ni lotu kaukosar lotu sele mayado na nguna miusa may landiki na lotu kawitu satu kuni miusa bangla lataki tukuni miu bangara na bonu lako kina yun nga miusa mbera ni ukila kina nandinango awasebi ya unduna nungu nei maramani na rau bagawati na koro ko lotu kawitu nangong daw suka may kinaloto man navaloto ni loto sila daw ngole nun rito bale nung gumamo daw siwa daw ngoli turang daw ngoli besi nga na ikay tungal man ni bala na ni sati ko na ikakin ba la rocket iti wika ni baka singalebu daw bimbibi kay mami manakoro baka singalebu nakana ba binaka yo mulai bangara rawen king rocket yung bisember ni ngoli bale daw lakwan binunggu ningo ni sebo na rocket tungguri iyo kimemsanga isuka mingo na lotu kala na venga una kede na singa sandi kede misuka mana lotu donga na bosan do tugu na bio nunguni ikere ngarabitu kina teboro samundo ngarabitu kina chisu bila tani ngani na singa tamu do la ona kene baga madala ono ya sanga ndo mbembe tu kina na mangu mi baga sangara si vendi na na singa tamu na kalung oti tosoti ko na no lelewa na sara ndo na song lotu na Baptist Church kini tala ngole sarang may Mirika, Pennsylvania. Buli sarang may Indona Bible College, Rongole, Bumikia, Tennessee. Na tala ngo. Kito may bibula kati sara. Wate ki turang ni tala kina matabu bale. Oti salah ko tiko na lotu solo inding ta kina vida batana tambana bagay tabi. Salah ko lako tiko ngai urang mo dit ngai sa bonga ti mindalingan guna bosin ni nunguni. Dono sino sa tarong nito tala. Pastor Paul. Ifimin dani singa tambudina. Tugon na biyo Pastor Paul. Oh, is Saturday. Kasama tangon doon ng pasta.
Saturday, but we also can worship on Sunday because Jesus rose up on Sunday. Oh, okay. Unwa sa totoo rimikina. Sambera ni ulo tu kabitu waitin nemba kimo may papitaiso. Sanggay karma da tunelong mo baka sanggara na nandinan ko. CD. Sangabulo na CD o maroroya. Lago ko baga biti, lago ko baga babalang. Au tu may nandinan mo orto daw lago kina o tabaling ko baka matubali. Daka orto lay huli mingone. Songo yo keten, songo binang keten, songo katumba. Sanggay zamba tu na ipis mo sanggay barorong tu. Bakarorong tu. Yun ang bata, lago ti ko na muri-muri. Nakadake nga orang ibakasa mata kan mata kabindu mata. Au zakabati ko nang ngona. Yun elong ko sa ambuy ti ko. May ukilanan din na. Sa lago ti ko na bakarong bunaw. O bakarong nga ti na Revelation seminar nandun na tuwa ni balay. Vito bata na CD, bibi 5 bulan bang na CD. O bakarong nga ti nga. Lawat lang nang bata bako kauti. Lago ti ko nakadake nga nambuta ko na bolita ki maruana na dabo syutinga. Nunggu daga ti umay nanti. Lakala ko sa rede nunggu bola sa lutu sombuti mo na kini bakarong. Aso nga bakasama. Sa sangan nito na buno, sa sangan ni buli, sa sangan ni ramen na buli. Sa sangan ni daga nila mo sa tao kita nga tanga didila. Au leito mi may matintara, au leito mi may wala. Nakuno kaya ubaya do betu. Hena lolo hirani bono sa leda betu. Au lei maga na sela, u basukay may, u lei duri na tabino, u basukay may. Rida manda na buno may biba toto nga nito kinabunida. Aso nga bakasama. Isa wala ba may sa practice taga manda na kaurong nga diti kunggo. May sa ambula taga manda na nabina. Au sa may rong nga diti kunggo. Okay, sa tegibu manda. Tegibu. Au kila isang ni kabo biya nung gamila kong may laman niluto. Au sa may bisaw taga na kinggo kakana. So sanga may binang manda ngayon nung bakasama. May bisaw mandilo na kakana. Tawala manda ng bula bakay bakaraw. Bisaw keda bang dua. Nangunawan bula to kinailing. Nambula makawa. Au bisaw taga to nasinga ng buong misinga. Au yang ranang bongi na bahasang karang nabi kata wala nga nasinga may muade. Yung daw lalang wala au muade. Sambat tuwa yan nambula. Yung babi namin na kaninunggo kalungo, nakalundang karabitinggo. O kuya sanggay buya tatay kami nanunggo bola. Napan no lolo birasarang. Au siya nga bagan doon yung natanda, yung mayado tubanggo. Kila sasang nadaga-daga, so ulit chinital ng musundo. So musundo buwan wakil may ragira kita buwan ba. Ado lauta kasi nga toka. O sawa kasamata ka tuisa. Yung nanunggo bola, sana nunggo daga-daga tumango. So nung daw sugo bang bibalo, radio binililo. Sa lolo kita nga kanindol mo kama. Tayo nung burin ka lang, biya rin buong-bugo niya ba. Nasaba-sabay rin ako sa kami sabay-sabay nung sabi sa itagyaw kinuchiso. Siya nga wala ng itumba, ilang mata lang nga. Tumatera kurang boy, mataman ako, raya sa kato nga. Nirong nga nirong boy, nagatangatang ko rin sa nandang kaya na kami baliti ko. Kila, sundong bidi mga boki, lori mo sundong mga boki. Iyaw ka nga bagalalak ka, si aukilan si niya daw may weekend ay. Iyaw doon dito nga biyaw, iyaw dito nga weekend. Doon na bunwa, ibang bula weekend ang may kinanakalo. Iyaw may wasiti mo na binakanikalo weekend. Ang bula balala mo ang bula tumikina. Nangunong salo to kina, sarong ang mabiyaw. Uy, gusto na limuli, gusto na bagatalay. Lutong ko rin sinong luto ng kasi. Yung kilang lang, nangunong sabi sa utagyaw kinanakalo, uy, rangarabidi mo rito ka. Uy, rangarati ko talimayasan ko. Rasa reda na bisa, uy, ka mo nakalo kibiyaw. O siya nga bang doon ibang mo ito, manalaman ni window. Tako sa nawangga buka. Sa huwati sarangan, nanungo tatan, raminawanda nawangga buka. O sa reda mo yung nanungo sila, nanungo ganuling, nanungo suway ni tando. Sa kuwa ngango, nakingong manray, bata nakingong bata na bingong. Lako na titabi ka, o le titabi ka, ni kanimay na buwaka. O nraw le sutale maya sa nibali. O sa sanga iway, o le daga-daga ilaman iway, zurun yung manimata-mata. Kailan na daw, nangunay, bakang bulayo kinakalo, hindi ito mati. Ngunay, bakang bulayo kinakalunggo. Kailan na i-veno kinakaw-kawa, siya manindaw sa tabatuiling. Aw sa tabatuin ang ngunong ko. Aw sa araw, bakang pinakatanga kinakalo. Aw kailan niyo kiminandaw batikiyaw mo na, bakang pinakatakatikon ng dakalo. Nabi bakang bulay, kinabi kalilibo. Aw daw bulay irati ko, iraw daw biwasibira. Kailan na ba? Kaya baka dayalon din na bagangutin. Kaya nanda na tamata bosa yado na banua tabang endang bulakin. Ta bosa nga banggo yado, baka dora nakalubi kenda naka. Niti gusto mo nalini luto, bosa tani mimbalawiti ko nung bimbule na matagawin kanya, ibang matagawin na kuwa, sabato ko yan nakinalibo. Ang suriti raw ng liba yan na matagawin na kuwa, kaya raw ni raw nguli dagi may meron may kumuna nung day suli-suli, kaya nung day katini. Rotol.
mas turanga ke me tada ke la ba vinaka no me lo lebu rau ke na kokoa ke na klunga tenira ni bulutala ke na matu wale kara bulutala na wiokani ndone wase lila ke mkoto mai katini ke na sul me yang ke no ni daga suci ke no to pat ni tu vinaka mera ombulai ka warak talanga herna kekima mer satu ni kile kimni ko wati ke rona libai ro tu da kichu kimni se rau o sibi be kimin ke da do ke sara er do linga ke akini be kim sin sulera ndoka kim be sulera no mbula turang ni baka ngata kimami masu na pabi bina kana da mini chisu ni me turanga kai bambulo Singita bunaka nugutala kalau natana singele ni kwa ene bugni lesles ni kalau me to dake sin kalau cukup kan na singele ni kwa beraklinda morta kani da mai ba to kita kinda ba ki mai buana tamat ni kalau na durni lotu na wale sireli kimi kinda ba kimi talanga na mata ni kwa ene be kinda ba kwa mawai na kwa na wale na singile ni kwa ni nonda tukutuku awak semta cik se ultang da me bita bana tukutungo so ba semta khoi ngone bola len wait the steps to Christ ya kongo ogo nunda 6 step of temptation to sin kamu tala ni ndor mata ni bernelia do ne balbalda it's a progress na balbalda ko baka cikin na proses ni berni ko lita kamu jina na da e balbalda ya na kuno nunu me bos cikin di wasi ni sa butukan na bulan Desember do boleh ngunu patike na bulai kana lebu sara bok samta kan do me viti kono wona do lebu ken verna len lutun ke biter do mbalikin so sarangaran durlut belatan ndu me zaka kina na zabani ambaki na ngunu batike na kana dorka morta ka bali bucu burubura na ndi sale ado me na Desember ya na nguna e bananum tukin na Christmas ya ngon lo tukitu kon me bo bananum ken sindo e ngalala bana bitemaki ngon ka anda sta bisinga na bitemaki min do na mas turanga num bosa rara mayaki misindeni ba madalta kana mi bana nanu ngabatamat misa bambu tu ningkas nuguli na alumni naltam ko na wasa ko bi bongeti bi kimami ba ndua o subir na dorbu ken ngona lewa misa babu ni binaka bi kimem na chigorani ko ne me bat ne tukituko ngo ni borti ko ken ni tamata mulum au masu babu ni binaka chiko na dam ni chisu ni mi turanga kay bambula Laka, the only way to test character is through what? Through temptation. No basta temptation over the dictionary. Me ndorka iko testaka. To test how strong is it? Se na pada mana ken mulum testaki. Sini ida na bitemaki. E kabi na talanga. Eluru talanga kin na bambote indona da. Indona tamata. Se indona dorubu ken indona ngonelo. Seven do ngala la bana da wana bitemaki se temptation three things that will test your character matai dua kena rasa pada boltam tunggu naka matai its power sulia pandon tamatana kukuaya ikuna renjina kana rok jino ko tevita ngone se dorbule le tukina torkana na londina asulbi ko na pawaya le tutuya sabe ya li ko na buno du barab kino ko odi tuya kadi ko mo mai godi to me mat ya na pawa odi te magi chingo
Sinto dal temaki, urtik tumba sintemaki, ursangan temati arkaji kunur sabi ala kubidi. Iyo. Kini kerua money. Tengah ya pau kerua money. Kini ketolu obare di mana pun tamu. Bos mimpi toka. Gondola ka na bagatara kana kabana te warno josu ngo. Waya na bi malu ini tangani kenalo. Access to sex. Tulaga mimbingo kanda relevai pun tamu rambali jungai kini rena tamatin kelu. Dunga pawa money. Wat kena tahu. Kuya. Chemeso wasin dua tigene chilkorwa. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, once he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust, say desire, say that entice him. Then when the lust hath conceived, it bringeth forth from sin, and sin, when it's finished, it brings forth death. Aku cuma nanda tukniko warna bola ni buat tikibu, wase tulia, uligal liu nak yang babich. Yana six stages process. Indon tamate ala kuduru mana vitamaki. Uligal kan babich, kena balangi na rangi ulig cukup satu sugna nanda tukutu. Uligal kan babichi, wase tolu, tikene tolu kena ono, wangon kena rongo. Ia na woni kau katua ngamani were ia kau kaikina na kalunru ka kunikania nruka kotalangani tara ndendau na mati asa kagwa na elewa na ngata ndrau na sel din ni mati ni sa kilana kluwe na sing ndrau na kanikina enga yandrin din na matam ndrau yendru na ngai bakana kluwe ni ndrau sa kila na kabina ka kena kada yeni sa kunia na elewa sa yanga na kau mekakana asa kai via raida na matanda kasa kau menda pangandreba menda bukukina sangai tau na buana kakania kasulia talanga buana utina arosa tikuka arosa kania talanga asa kania talaga kwa na utina na tukutu buana tikene on Soka la first process ni ndwana tamata ni la kudurmu na bitamak nadava what you see karua one side of the kora it was placing the eyes katolu ya desire kava touch toro kwa na kau sangai lau kania sangai wasia kau ya ni kusakania iguna wasianga nikusasa kama ni mabata iko na wasianga kama buna iko na kunanga wasianga na kai kola sasina ikina iko na liwasia talbindo mbade merinda au ngili wasia chikiloma ngotala na process ya ka la kuduru mai nada o setani numu kwa ai limuna ai kena katol sangali da o sangali wasia kwa ni tuk binango birna da birketa na ngili sulum malang kena cincin ngai dawa virtection bira so na ba hoda ni ndo sa tamekena you are deceived kala skeda nga tukun mentemo e beta kachoko mo ko pamboji ko am ka kun banjina tra ka tun jumbira kalu sa ken cincin this is the process I was thinking, what comes to Eve? Tapi na pun ko bili la ko besar kin na pun ko ya.
tau Cyril. Kian na tamat ni sa do tu na mo na ka kuwa. E si mon do kian do be muliri manda. Amanda tu chicken ku dirum na rum go. Wa ko ti chicken. Na sam manda na buna. O ibi me ka sa wuli go ci na tikine wono. Tu chicken na sami wa sen do tikine do. Wuli ko manda. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the evil. Oh, suciau. Salut ça. Olivi. Kada. Ma salam dondo ni nanda temaki nada. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. O koya kondo sulubi kona basal binaka. Odi sindota la atama. Atama was bikwa. Tuli kwa ngo ka kirengo. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the or sit. Not in the counsel of the ungodly, but standeth in the way of the sinners. La cosa ni tu daqui tu melhore de nada. Quando vou nicoya, dá nada. Eu vou baxar no guli que tu na tingo. Ala tá na mena mala só tipo na nada de tal tala. La cá tu no ibe. Qual tu no ibe que era o micro cá com nida. Cats. Au kasabda tu goi corre na banana na mulak madali rei se la madala buna cha mulida. Kenna tamat ken de tarasar ngano ini bapak. Ya mumbutu ko saranga usan gada. Wakan jin tak. Because faith is what? Na bambodon tin sini kai goreila. Bambodon tin goreila salam. That's faith. True faith is the see the unseen. Oi bi ko be li tarasar ngano ini bapak bakatek Thomas. Ya na dom bulokan. Go sember nambali go. Maka ko li tu daki tu ta no mo ko I just stand. Ay mulitaran pati anak kang gitu ko na. Sinkila ko the moment he walked on the wrong way, the counsel of the ungodly. Kandala gonga de musala keda do balik. Non la dingita ka mendale muria na song lala iku muria. Sinindo ba sorra tikika, sindo ko tikika odi. Iku na. O chali tu da kitu ka o eu la tu tanga li sar tu li tu da kitu. Sin kira ko. Lava or sitteth in the seat of the scornful. Sin kala wala na binon chali dag sa penye serangan da. Ya. Nomu bolat ngani kin raro serangan nomu da. Musali tu da kitu sa ndam seranga dongan mbilo. Duna. So the first step, the process of temptation is what? Is what you see. And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hell. Au na lancer batole liu. Yo, sana katukun na iyo te worbi. You disobey God, you will be like God. Guna talen ndre wan kalu, guna ngebakana kalu, ana kalos tana kalu. Te worbi. You will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened. Minta tali nendre wana bosin kelu meta bati tingkata kana kai tu na kelu igu na ngai da igu na bakana kelu ana la suli sindraka o hidim ko daga tal tungani ba ba ya irse lo tu cungango rentan bibina kasar tungor ralang ser chiko it's okay ana ka tu na te wor vidi
Wibi, iko na kama tangu wibi sini. Sangan jina ngani da. Sangan jina ngani mati. Knowing the consequences did not stop him from eating the fruits. Waksam tatu kanjina. Another killer ni na lenga na kotuma ni kania na wibi na bwani kauya. Ela isintaru ko amela mekania. Ni kuwa na legu ni bafala kasa tu ni kuwa. E la kuma ni kene baka sala and the red news. Na barra na baki ni ba di baki lo lori ba Italia. Kena ba ingang ni ba matintaki. Ela sabali litaka siya. A woman said to the serpent, we may eat from the tree in the garden, but God did say, you must not eat from it, the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Right? Yang na banana no be chume bibi. Ko mela ko lirida, cha militara mana. Militara serano ni ba ko ngeda. On ge wanjin jinta. Sembang ni no banana melikania. That was not on her journey to the tree. I just want to go there and see and touch. Sinikila kwa the process of temptation is terrible. Na kalau serganya bamu, na teboro, he doesn't know what's in your mind. Na kuno ngasa kalau kini ko pati kene song gumure ko kila go kan go dorka be kila chuma kan. That's where he attacked. Sember ni ya chugini bichile ken ku ko sala farano buna wo o sakki ono si tinkaruna wo andon sing dodok sali la kala sa dur makel no muna bisa me wakatu na nalaw zombie c'est ngana tamata ni sa sen ngebe lambo to nalaw na busu tulu ni sa tu na go ni tandu va ku ni ga tam kendo na mata bagay sin serega la go matalay. What's the consequences? Adam, please stop, don't do this. Sinkla kama na all 9 billions sasabi na will tamata burbur ni ko 9 billions. Iri tamata na la ko buru manendende ni musa batara musa chitwa madala na ka tubul bitu mo rugul kanya. Cancer, tuberculosis, na AIDS, na HIV, na kam tuna na. Do not commit adultery. Do not commit fornication. Kemi na zorbu kirwana law. Lama Allah kumena AIDS. Knowing the consequences, sintaru bibli kanwana law. Metanya na bwani kuya. Nondra raida nondra kiran tamatini kuwa na barra binkango sintaru birubando. Sanga itumbu de kenga AIDS. Satu kini mengo ni idul ko sanga ba dewa batotolo. Na bonga sanga tak na bising webit. Sa tambu me bonga ni skenda ko tambu mo redala. Sa walele ta kana speed. Sianga, uri madanga na bonga tukuna be la ko irna katal tu na speed na totol. Ngai muri na mati. Oya mo ada nabi, oya mo ada meka. Knowing the consequences, sintoru bikan. Doro tomata tambu ni ko na lebni kasa tu buru ko na bola. Sabi binakasat kalina da. Yo kena ngere da. Ya na lebni talenendre. Odi o kenda tamat kenda ambulu menda udi na kalu. Dangai bi kalu tal. Sakalu ratu sa sulu kenda susula. Temptation is the desire to do something that you shouldn't know. Kemunro nangay bakal kelu, kemunro nangay kila na kabina kabatani kata. Ngonok sana kanyikina, sana nangay ray na daw, sana nangay ray na madam. O baksam dacho na matinsing o bang takin na muruan. O kan halaksan na murmuri batikina. Sumdal sa makibidawiya. Matinsing o kanyikina. Ang naman daw sa tumbitunga pa kan daw malang. O tumbal may salay kalakanira mula di bali. O sa rito mo ko salay bal sa tamaning bambali. O sa tumbal tinu ba mo baka nyo sa gay buka lagi tinu ba mo sala. Na kyan kam kamila. Kyan kam kamila o sabi ang buko tunga. Kaya ando na biba dalili ko.
Tumono kwa temptation is a desire to do something that you should know. Kun kanya. Ni no nelo. Don't wake up love when it's. Lebu ka me mo dich. Kun wan rich kwa. Kwa na yan re mo kwa. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Ya nakasabi nakatuntamatini kwa. Sabi nakatunta me kelatal tu alam. Tamat salak tos ini kwa, ibu sa kelat sekali kala, ibu sanggalam. Kan kami itu kan, kan kami itu nanda bunyi itu kan, nanggai nanu mucik. Gua nanti mata buku. You can play with fire. Temptation, it's sad. Duharan bilu kakuning gora na wine ni sa ando daw. Namdam man bilu eyes, your eyes. Mateni kalak duro mo binalam. Matana. Tunsuke na baswa mambal wasi rusanga gul tikinin dua. Do not look at wine which is red. Kakuning gora na wine ni sa namdam. Sa roh binak man bilu kasalaw. Binak na kaya nung umuwi. Ichan nila. Muri ko na kay kat me baka nang natin daw bay. Kata. Nabulta marta kasar nga ken duar ka bola ke dundo wani mun bola ke dundo nang ngata nagam wani yerta man dong wani hanga tingono ko na mata mu your eyes nangay re to na lolo alo tani beto rongo rubio ken bola ka iksa mun bu ngango iksa ben ka tsere ngan total la sarrida korto chume vale odi da ka ba de temo ro bangata ke dungo oh eu lah wala uli sar wal tunay bi kito lah nek uli sar tunay uli tambi ya sar na ka baby there's no crocodile here mamis la there's no crocodile here sin klay ko na crocodile ya ba relik binak sa tun bango la ko le ndurtika le ndonga nan bilo ndonga sa tarap sar ngamay ruwa nan bilo tol nan bilo. Oh, kamu orang biarkan mina kesana berarti kau ikut cikgu zakat. Ini kusakan yang gue bila kat dokal kat kuku lagi. Betul tak? Sasini bawa yang Kongo. Iku siapa kata dengan nalayoni. Waktu ratus soal kami lah. Cuma mah, you are lion tu. Betul tak? Iku sangat cuma bawa yang bising. Iku sendiri, sendiri punya raw. Sangat laku bawa begitu lah. Membanggaran kamu. Ni ko kanya ra ay kung gila. Aw sa rin gila kalimot. Yo. Pwede? Shit, doon ano bungi? Just one night. Yan doon po sa tuni ko na one night stand. Ngo sa baka may kalsa tal tubur-bur ni Kongo. Siyan ko sino na kalsa na galong. Ngono tomo mo ngenge bangaran tambata. This is a new culture. Pakduru muna tebo buru-bura. Medama? Me pamaten takara tambata me pakanga nongon ninoa. Ye main sa sang ni ngai binakraw. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave it some to her husband, who was with her, and he ate it. See what? She saw. The first process, na matanda sa rango. Gora ka na kukulev ni matanda tu pikian, eh? Ang dorong tu mo ngor natural na matanda ba ka to na crocodile. Baksam da tangan ba na matan crocodile. Dorgo. Yung tangan ni sa dam tike ko right ke tertunga ba. Ba ri binak sertunga go. Ernala ba ka sang suitsarai. Tangan ni ba ka crocodile. Kan natakos medam. Sini bekila o yuko dongko sedi.
Ya na taka taka ni tangan ko baka tulo crocodile. Numutunga ngai birra gitu. So the first temptation koroi kinoibi na. Kama bantamata sa awog makatu kono punya. Ya no na alama. Kono puno ko tukunikin mo kunla hukina. Ingo no mo yo mula wala. I just go there and see because they are my friend. Just singgalai ko ya na alama ko. Sa tukuni puna ko ana ko ka ko ni la ko kinai. Kon gani no mo lak tung tanga muli reda. Selamat. So the first temptation is what? See. Don't ka pa ta kabale buwer na ndam business na da. Naka igorega. Billboard. Ngi sa kam me bongo num talbon. Shinto andona advertise ta ko so me babiteloma. What you want? What you behold you be? Come. Temptation like me live. Ko ba ka tingona gate. Ndona bungo kenda singangarun kina naka kenda. Go ibingo ngo sember nimbalo ibingo. Sember klapa na zabu ba basa. Yo kengo. We born with it. Sababu na kama ngaba. Karo bina kan mulala. Tabu ne gola kutikina. The second stage. Labu tukuna plaza. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing the eyes. Imagination. Where do you have your imagination? In your heart. Ikusindrini birikatan dolaga kepakai sember menani tau. Oyi rando bulbul ta kira bartanga mai wana mata mulnga. Ikirson tulang ngor buti kimerwai. Oson tu wadanga na amba muriko. Dolak sandulin tantam tu mata pango. Bat ni ko sa rengen ngo rai sarang apa matale na tau. La ko matale keni sau. Plus to the eyes. La ko matale bongo na kena rok ngembitera. Grawat mene kena club. Keni sa ulutso after pay je da besoti. Jina wi goran jina. Se tunchike plaza. O kla ke ngon ka ko ke ngo ken dala ko zuru ke sindo ngalal ken. Sindo wir nan dur lu mesan au samba ke rusna bul ngolo cha se to. Sena. No one is free from temptation. Process ke ngo ken dala ko zuru every day. Yo o iku saranga anada. Make a choice. Desire. Lava. Pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom. What is the desire? La desire nakasangan reba menda daw menda huku kini tsana dom kin dona desire. Go na stage barrebaki. Yikse rarcho ni daw. You still can run away from sin. Ikmirada na baba. The desire of us kina tisu mali wase tikile mambeka tikile chini ko walu. Labu tulo kwa nindona turanga sa rendol marama sa lako kin na ngangandre desire woman in sat weke labu you can desire anything ke ka chimber madene la sinida ni gora ndona wana leo se ndona zorbo mola muka wiwa muna le ribna sinida sinbala se gora ngoma kulo chisungo ni sa like sal desire ay sabe ka bakambirbi ke tunu kwa because already committed what adultery in your heart you sabe dalam ko oyi bisa la ko guru ngeni ko oyi desire wa sabe na kene katul ngarum bi naka naka jandu da bal na tuk tuk chike mo ngarum naka naka gorre le chiko ko pare le chiko iku sinkla nakawi ase mbulu bi naka sartunga ko nakaw ko ndebe buku kina ken ko num ngi saawut sembera se mbulu bi naka sartunga na ko ya ken ka ba touch so she took some of it and ate it. She took touching. Ni salah ko mena touching. You can sense it. Ni sa tarain tua. Sana ndendre mo vera. Mbita. Yo.
kurenda idaka lotu kurenda idaka masu. Remember, don't touch. That tree is still alive. Lebu na tamata lutra rambal jar tu laban na. Kau proses ko. Touch. But you still can run. Igurun lubatan num kot ni idaka lotu mo kungan da. Kungan ni rawai kunikania. Ni nunu mo Joseph ali ke mana stage ko touch. Kau satu proses ko. See, plaza, desire, touch. Ia tukuna na voltam. O si Potifa, sando bakar reliko si kumpul tini dorobo rere naka. Ngai dapa. Bulu zaki binaka. Sangai keriko si kubi. Ya dorobo no baksam takino. This young man, sindota na rawi si kubergango. Dorobo mana lewa. Dapa. Fornication. Gona le bawat o tsine ndolo turani balu nikila ngon turani balu le madu tebita o Joseph o kati wini bongo nyekwa he was half naked. He ran away from the flee from sexual immorality ten cornita and all other sins person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Sinduraka, kita rumah kau tengah ni kuah, pataka, ruli lotu, setu, ayam aku sama sahabat tu ni kuah. Talang matang alu tu rasa tu ngasih set, siang sin set, sinduraka set. Every day, nangon ni kuah pakai anggo sa kau tanggo sinduraka. But Joseph ran away. Kau sindela, remi banggo tu mani bala ni sa di mo Joseph. Mutua. Aku dah mati di betul betul banggo. Ela half naked. Lalu di buka. Gosip itu kalau tak mau kan, aku elak talangan proses talangan. Saya dike, gosip itu kan tahu. Joseph baik, jangan bawa tangan ni, dalam guru, bitan guru, bitan kan guru. Lepas kau ini suruh kita, sensational, touch, emotion. Soalnya kasih nonton motor, kuntera, berarti ni tahu. Jangan berapa. You still can run away from what? From sin. Sembarang kan you kena tahu. Bukan kau. Gua na proses yang tanah laku dulu mungkin. So she gave some to her husband. Oh, so she took some and she ate it. Sanggayan rana mati ini, ibi. Palam mati ke kanyo Joseph na buat kau. Taruh mata. Palam mati ke kanyo kau. Sadak kan na strategi tali. Kami kih tu tal me masa tal minggu singkat lak tal elal tal labal lak tal lodi. Potifa sempat lak tal pantona na lak kata tal tal cukup labal. Lak tal mai. Yes yang. Kau bina kan itu rotak kena tu. Nazar bungo nada. Era ni dan rotak ni berapa tak? Era, wasit mereka ndende. Tuguna na lesen ningasi. Muni ngaro ni bina kai. Muni kekun lak na mata usai lak na mawi. Muni rohwa kana nunggu punau ka. That's the way. Mereka ndende. She ate it and then. Anu juga. Sindon tamat kanyen mereka na sinosia. Masa kini kinasan kay lewasia. Why sharing? Aku rasa proses kau dah proses ni dah macam tu buat kerja jisu. Buat apa proses kau nak dulu muka. Paksangkaratu mada. Search the scripture. Apa? You use your eyes to search. Sini pakai will bola sayang, sini will bola search. See, you paksangkara me pakai apa? Nak kaulah. Waksangkara pakai kau bangkaran silip. That's pleasant. Iku nang gaya apa? Lakmi iku nang ngandria. Iku sana ngi belakat mala. I want to see Jesus. Aku belakat muna terikot dan sini. He will touch you. Oh, taste and see that the Lord is good. Amen. Gua proses telah aku biru tonton mata. Ni belakat kau masalah. Tapi kau memori cisu.
rawas dur ganene yo sharing ni ko sa wase ci sutala ni ko sa kanya na ko kan ka siala her testimony to Adam and Adam sa tuni ba ngo revi bitu virak ci totala yi bitu ke ko tala na sala dur mun la ko sa stala a revi bi wo na le rim nango sunkla autra sala kon do metaro gudmi bi naka ganu gu sekani ko ya sak na kalu metaro tala ngon sa metaro gi nakalu when God came to us them rusa bi bil tal eu ko tultume dans le tawa David sar Absalom Absalom na tina no palsapa tu mo ko na lerim na David non na list mini vol se da ko ni vol ut bengamin dona misena valing ser mo koy vali may tu sar tungan ko na ngono wala ser na laba ko na leisure time ngon nan valing lain kapital bunte lo kwa rengen bu ko refando le mbek di defo watu si kono ngon ser ngay gono numu kina mo valing mi ci bina giado bakki dal bi ko la kon hon rawa rawa na rawa ala ku ci mi asin ya lo na bitebita sa li butu madano china ngay bi ka tal ko do tal wala process ngile am kala berto na lugar o tema si let my sister tema come and look for my favorite dish cook my favorite dish as I watch lava go on dono verubu ero half sister sabi na ka tal ko do na daw ya na cook ko ni matango ntike desperately in love with her torna na mani bi demon sabu zala leusra ne veru ko ngone kuni lucu ko mu ray nedam kuni ray da naka iksan mo sa ko sa nga ko iksin kila so tamata sutu bina to mo iksin kila da tamani wulo le tibi tibi di lo ma go ko na dorgongo ko sa reta tunu ko e ko na dorgongo but Amnon had a very crafty friend his cousin Jonadab he was the son of David brother Simea jing takabina tu ko mulala no dorgongo ngi la na crafty ako tu ni bisetani ngasi law kita gitu ko ngona kay mo taka la li te mate wal sulas go en sik ngada tu ni bitama la li kerebi David memila o ko me ba sa ko tortu ngabi au na talo ke ngo sinya tu biru tu kitumba this was happening in the elevu na kaza la ko tu ni kwa ni stai tingo mebici na kama la moso na patolta ngo me basang ke tuko tema ko me ngere ko tukan lerim na ko tema go ke na tawa tu do ngo ngai di murir ke ko na tuko me ni bale go sin la bale taw sin ba kana ka bi Joseph taw bi nak tu na bal tu ko ni la ke tumba sin la ke bal betir sin beri suka akel tumba sangat pasan ko sangat tu ko bitan me ko mereka when she bring up the food ngile wili ko ngoy when she bring up the food, she asked her, please, sleep with me. Sininga lo tema, awa reda na talo ke persiap sin bu bos mana. Se me confront ke tevita ni daw. No, because he got the power. Ana power. Yo, tema ko ya bosa. Ko sini bosera, bosida ke. Porque la cara o tala ka tukun. Sin burro wa berken tuk mer do tukuna. Solo kandu ya dike. E tu vi kada ndo mendando posa ni mendo tukuni ber to vil tak en ngeen do da ken do ngoy banalu ya all the workers there they know what's happening in the house le kuna pa pa sa tuni ko ndona ngasi ro ga maybe e kudu butal la makumpun ana only like ndo ana bungona kudu butal la bungona jina sa vana rwisi gnadam naki kina na numuni lomana. This is what happened. Yengu ay raktul minda. Raksatu alumani bali.
Gaida, after she using her, because she was a virgin, Gaida, is able to lalu manelengo siap. Menangani ni kuntung ngalbak derkai, donta masalah kami cibi kimi. Kuntung ngalbak kuning dau pa mangalu so benada. Nei baba da. Ko sin by its right. Nei. Manelengo sin ngalbak ko nakada kabi ko. Ko ngalita ni basura kanan sultan dere de mayodi. Absolutely. Kun absolutely kunile tukun talaban do chukuban deke. Ko ngai rubian starta la ka. Hada was ninda la ka benada. And if thine eyes offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hell. Sintunika chisume leuten na matabu. Natabu. Tuguno kwa mo masu, eh? Ikisa kila sa chiko na desire kwa step number 4. Masu. Masu lolo. Nanganandria, momosula, kaya usindra kain nendre kwa. Kaya sendra ni omas, kera mopondo nasa. Why? So that you can see the angel is coming. Wakati kili. Pelami. Sa sindra dera kwa mbetsare tuwa kwa na bitema gelang mebi kwa nelabu. Ya bikia dalam durlutu, eh? Sa wia utstimba kana ngangandi ninda bila katulala. Ngarun chukuni labu, ya kanto bitema kino kan. The eyes. Lagu menjona stage kwa undua sangi komer na turang lelebu. Sangelah betul menike ni lagu. Turkohan ni orang cuma dike iwotia. I pray. Gua pray cuma sama Muslim cuma betul merayu cara itu kau ni lama. Power, money, atau kena access to sex. Yo sahaja Cina nam itu tu. Now when the men began to multiply on the face of the earth, gua ni Noah. Daughters were born to them, the sons of God saw what? They saw. They saw that the daughters of men were beautiful and they took as wife whoever they choose. So the Lord said, my spirit will not contend with men forever. So he is mortal, or he is mortal. His days shall be 120 years. The Lord saw that saw how great man's wickedness on earth had become, that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Liu na kai korega, sanagaleza ko na kachugibe, inclination of their hearts, their thoughts were evil every time. Oh, sorry. Gono, uninoa. Before the flood. Go before the what? Before the crossover. Sembarni leado para uno el taki, ko metako so patikirka. Go no bitema ga advira. Durka. Tunchukuna the Numbers 25:1-3. While the Israelites were staying in Sittim, the men began to indulge in sexual immorality with a Moabite woman. Odi basal takirako? Odi rakai Moabi? Ora biokani go, itali go biokani bolaka. Ora na kaunini lotsi. Ora na molbe Moabi. Ora lube lotsi elo, ora mikina ora lube no tangani. Odi lotsi nga bamketi ko lube tangani. O Moabi batiki to na kauni amon. Dia brothers rebiokani bolaka. Na numutsi ko na kemu mela na erna da. A mela to be like to elo mo, eh? So you must be careful with what you see. Tunchike na tingene go. And the people ate, they bowed down to their gods. So Israel joined. Awa ulika kotame na pamala na comment ni pamala. Claudi da kabna pasala. Tunchike la Moabite women likely under the influence of direction of their leaders entice the Israelite men into sexual immorality and idolatry. Sinmo irna leaders. Odi sule pasala. Dulsarnya nundurlut, odi na profita, pelan. Tulu ko erengo, kaya ni sasangai bongo merah kestek sino. They cannot curse them. So he make the. Tulu ko gongo salam ni roi irikin. They must do what? Evil, sin against their God.
kosan be sule na basal go do la ko cirum do ngone lo rere bi nak dondo merli so cir na non radam merli sexual immorality. Be careful what you see. So our heart, our eyes is like a gate, eh? Como ka tukunda no matematili, ka keda na ala golomungo. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Iko guard ta kawala na ala. Iko mo guard ta kana matamungo, eh? Kongo ko lang chikolomungo. Iko mo lewa mo jinta ka pina kana bono iko da. Iko rede chiko. Na levu ni beta maki na kasa tunikwa. Kaya kai kin lewa binaka. How can a man guard? Kla ambale o pablo ni rada. He was drunk. What another? What another man rabana matamatango. Era matin. Nisa matin tel ko sa den resel nga monggo batul wata kan tono. Zono la koy se chumi kalkana. Use durbu tala sangelu tala mai. La ko korbu danis. La indanis. Matin. La na tabor ni sa huku taka mai kona ka ko ndono me kuwa metamu. Ko ngembita batana kena vina, ngimbita batana kena ho kene. On ko retu ni bongo non musara sa ko enjin sarango eh. Ka bina khisarango. Sa mo ko ibali. Sa matagile lai. Ko lang me mo de. Sa maro urto na matu bali. Dio sa ko mo ko ndon wonelo. Atuluto no sa laksana ko mesa. Hop. Oro sa ba wati. Sa dak non ruwa mada ko mena sulela. O duru ko ni la ko me mo ya noka betini matin si betal samai. Tonga kila ya. Lalu no bali. Dio ko la mingo ko sining o mari kasa ko ci choni talamai. Sino mere. Ali o mari kasa ko ci choni talamai. Berarti ni sa val mata sa va kar ka kena vina kena vi mata gal keda na mata musa sin ngere ko na latan se bubuna kan musa mbalo sur bukatul go sa re teli ko tangan ni sala ya ngali bu mama bu no ngali tintin don tamat ke ka sin garo na ka daw na ka ko re ci bot kena bunu sala ko bit our eyes is a gate o ko ka ci ndol daw ya sa bok na mata go sa val ke ngana daw ik sa o tsere ngana ya ngam mo sa val mata it's out. Kepka ngai sini anra binaka. Okwa it's a avenue of the soul, our eyes. Dona kaktum bele bang ta junu te baron kwa. Me vadala yirkin tamata wa shivi. Ngon ken sambul kin go na mata. Awuli ngana ko tesen go. Mere reading the word will not accomplish the result beside of heaven. It must be studied and cherished in the heart. Na posni kilo bikem ni dor ko ngala na pas wata ka ba do dor ko ngala no ni ba en ngarana me ka no ni da no ni bosa ko ngangu ko ngome set staki sini wili shanga sets tuntike the knowledge of God is gained without mental effort kanganu mu bangaraya tuike lebu na kalungata so na blessing. We should take one verse and concentrate the mind on the task of the ascertaining the thought which God has put in that verse for us. Usapa madal takamando na maram na rusot na madasawit. Oh, nero ikot mi bali. Oh, ready ko. Klase na ko maram ko ergo. Irgo do mos do. O chau au landa besar na kasar cugurura ongela de bana boli bakati kala tuno ko be kem baluk sambuli ke babi na bakati bu ada bana bakati kala sambuli ke babi da sianga sinu muli me de bakati bu ada bakati kala you must have sets without mental effort melak me bi ko na ngandre ata desire na steps ko ala ka bibi ya tala ngamo da ko rawa kunuli ka gona 5 no? Avenues, eh? What to do, the resistance. Those who would not fail to pray to say device must guard well the avenues of the soul. Guard well. Go on to it,
had wrung his hands in fear instead of concentrating on God's creation and past provision, Jerusalem might have been captured by the invading armies, but he turned to the Lord, knowing that no problem was bigger than the God of heaven. In his prayer, Josephat magnified the Lord, greatness, recall his mighty works, and he asked for divine protection, trusting God with the desired situation. The king said, "For we are powerless against this great army." Amorites. Rulang waktu me beti kena matubal ni sabon syaratu mi baldur sareng pokona. When this king saw that the whole lot of money were marching there, he was afraid. He said, "For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you." Kento na ambek na ndenda iksa wangu rumutsuko masuni kono twingo tunuko, our eyes are on you. My eyes are over towards the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Psalms 25:15. My eyes are ever towards the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Kona kaki ata watu durung bisinga. Bisinga na matamu iko na tador chiko bandora dam. Alawa gitu tuna dam. Atewor every day. So matalika moraga bisinga, my eyes must ever toward to the Lord. Ipiru was a Chinkorwa tikinendua. Ko mundong gay wakariti. Chisu ko sabati kuna. Yo net au barra samta kana net na wawaya. It's a net. Ko na plaktak mi kinawam. Dona kana global network ken sala ku virum tiniko. The network ko sa bi bingi bi rakutuna no do burbur ni ko. Sa sin ngay rida. O milima nga ngo sa do taral ko. Ko sa bena katunga metaratal sunga na. Natalbu yana ko goni monal wuli butini ko network go bi sukyan sangani ngeen do bunu endan rombula rakina no other way lama tugune devita. My eyes are ever towards the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Anda buru-buru ni ko sa bisitu for another abuno ngela ko tikindi sa kilay bina Geo klik ngani bang gorto sa kilach ko kan ko detal tar chuna ka ko to sa wiri bir tak mebi ko na ka kela sang do nam ngon nam ge wili kana da na volta to hore dai gorto au bar sar na da na ngona da ba mi na website ko sar tungo oli bar re de ke na Facebook na ken mi matagal ara ko to kai to website eda robe mo so matagal na da internet la visuku ke na wer na da tamat ni klo Dadora ka ureda. Afak semtaka. Awlak niki when I came here, I sang to Gutalibur. Sang. Runundolu, millions of 300 million people around the world officially online. 300 million. Yeniko 2025, 2022, 5 billion people are online. Belat na salah kung may kuya. Kato toltay. Odi may biskina. Biskino iko bat kiyaw. Muka kun ge wili karana numla. Labu ka kalut guni bi. My eyes were ever towards the Lord. Tuguni bi param na kalu. Awak mo ko sa reto ko sa lilay. Turang au sangga seminggu sa lagi nikau. Gitu na kalu ko. And he brought him outside and said, "Look towards heaven and number the stars. If you are able to number them." Then he said to him, "So shall your offspring will be." Nik santu lelai, dola kabe. Laki tumpa. Kuni sogo cuk-cuka, laki tumpa lei rei laki bi. Au santu pa makal takut, already explain. Ayam tu mas-mas me kalkana dak. Untuk roten me kalkana, disaki.
tudika sangan duri de kebe ore tu ore di suba ore da kelo malai karkarat tada kintu bat ngeli kim dubi lo malai ye sa Radio Sarai, his wife Sarah, saw that there were no promise of a son. So she said, and Sarai said to Abraham, behold, now the Lord has prevented me from bearing child. Go into my servant, it may be that I shall obtain children by her. Odi? Nana seven. Oeka. Wale ribna oeka. Gondonan durlut. Lak cikbina baka kedango. Lak cikal wale. Ang tunu ko la kay motke. Wag sa manduru ko kasabi na ko. Dire sa ko sa mebi ko nakalu. Sa pang tagi ko. Ais. Bala ko nawawa sawa. To the Lord, the net that can my eyes and my feet. So Abraham no longer look up into heaven, so he looks to the wife. Sata dursana ko banada. In the result, pagmikina na lubi Ismail, kung nakain sa rave tunikwa, the consequences of that decision making. We konon durlutun ko. Ismail batikidi, Isaac. May uchina na banana nikwa, la namatab dito ko na boli dakadaka. Open our eyes, Lord, so that I turn from the darkness to the light and from power of Satan unto God. We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Karon kornida wa siapa tuguna samen don rochin kalen don rochin kawalu. Open my eyes that I may behold the wonderful thing from your law. Let us fix our eyes upon Jesus, the author and the perfecter of our faith. Benjono damas. Turang misambul cikin ngona kimi me bakla sinto talagu no me kimi na raikin kimi sa rai cikin kimi ni ena vika kimi sa ba bulit kimi sa tadori ena lebunika porta katu na burburu batikena gunida kimi sa bambo dondonga nomni kokua kena nomni lolam kimi rani pambulikina awini bina kana damni cisun mem turanga kay bambo. Naka obambo to ninda baka bilibina kata na kalau na bukunin na bosa nda boleh ka baka na numituki na singa lebu bina kani kuah. Tini tali na nanda so kalau na mata bina ni kuah kira menda na tuda ke menda lalanga buat na ika tulu nan rau bitu sanga bulu ketulu ni sere cisu na iba kambola. Cisu na iba kambola.
Sere kera mentan bomba mentan ngra masu ni mami kalau ke mami vaga vina katale be ke muni na tiki ni ngone vina kongo na wale una no muni loloma no muni kawai tiko mai membaleta na ni mami mbula oni raida na lenga ke no malu malum kai vaga tatao tiko ni mami toso ni be ke muni ke me vaga vina kan no muni vosa ni vaga na no mi mami kan dusi maka tiko be ke mami na ngami sala mena bukia na ni mami mbula baga yalo me ke mami yalo ndina tiku vike muni na ni mami kalau tu na ni mami malu ke mami kereke na ni muni bebo soti sota ni mami dagadala ke mami babi na kata kan ni nda ube baga rautaki na bebo katobuli erau ni ke mami na ulam baleta turanga baleta ni kalau ndolo loma ke na ni mami mbula na bali buno mbula no muni tamata raw ni ndeu tiku ni loma muni ke vike mami na wale na ni mami mbula ke mami rongo te tiku no muni bosa baka kene kire rasia mati ko mai na mbeu liba sa ni mami masungo muni na bakalo ngate ki mami baka sini te ki mami tiko ne lo muni ne lo tambo maroi ki mami tiko na boni awa sabo na no muni singa na kana buku no libe muni chisu na ibaka mbula amen